Imaynaya kasaygichik, sapugnigichikpaq kunandia mark'ayta apachimuygichik. Qallarispa kasun kay p'unchaypi maychus kasan devoción matutina. Hinataq paypi tapuyk tiyan maychus ninkay hinata. Mana munanallachu manchayri ruwana nispa. Ari, wakin runas kay pachapega deseanchis munanchik tukuy ima clase cosasta icharis, pero Dios mañawanchik ukta kay kikinta pasaspa karga joventa maychus payga kapaq karga. Chayta ñawirinapaq invitagi kicharinata maychus kasan kay libro de Marcos chunkayuq chantapis chunka pisqayuq niwanchik ahinata. Jesús llanman lluqsisaqtin runa usqayta hamurqa Jesuspaq ñawpaqinman. Qonqorikuspataq payta tapurqa k'acha yachachi Señor, imata ruwaspataq wiñay kawsayta tariymanri nispa. Ari, kay joven tapuspa karqa k'acha yachachi imata noqa ruwasaq kay wiñay kawsayta tarinaypaq nispa. Jesucristutaq kutichispa nirqa qanqa tukuy imaykita vendey nispa hayway pobresman nispa nirqa. Chantaqa kay jovenpaq sonqon ukhupiqa nirqa pero tukuy imata ruwani waqta mañaway munasqa yachachiy nispa. Pero Jesucristo chayta munarqa kay joventaq mana saqay munarqachu. Sonqonqa kasarqa hayp'asninpi qhapaq yayninpi. Chayrayku mana nimata saqay munarqachu payqa. Chayrayku pay perderqa maychus kay wiñay kawsayta vida eternata. Sapa ukninchikpipis tiyan sonqonchik ukhupi munasqa ichari, tal vez kay pachaman watasqaraq kanchik o tal vez Jesucristopi kasan sonqonchik. Kunan dia yuyarichiwanchik, siqan munayki wiñay kawsayta tariyta Jesucristopi chayqa, entonces saqay tukuy imata. Chantaqa tiempota dedicay Señor Jesucristoman predicay qillqasqanta nispa niwanchik. Mana suficientechu munasqa kuyamasi deseay. Ruwana tiyan kay pachapi noqanchispis llank'arispa testimoniota qospa Señor Jesucristumanta. Chayrayku t'ukuychaspa ninkay hinata. Sapa ninchispi tiyan munayni, pero mana faltananchu tiyan. Espíritu Santo kanan tiyan sonqonchik ukhupi qhawananpaq Jesucristuta sapa dia. Chayman hinataq noqanchikqa preparakuspa kasun chay wiñay kawsayta hap'inapaq Jesucristo kutimuqtin wataymanta. Chay yachayta noqanchik haych'aspa kana tiyan yuyayninchikpi k'aya mincha wataymanta tinkunarikunapaq k'ayakama.